Alright, wibare munonga umurebe wa Ankole Media TV ni nkuramusyaho wasibota nibigenda bitokwe wibare kora cyo rikora ni chamani munonga nibanyita Beazine ZJ Cerebu wa Mbarara kandi ntuhereza obuhereza bwitu ninga offices zitu zirya hajuru kwa Go Plaza kandi tune na branch High Street Star Shopping Arcade no basa kushikaho services zitu zona niho ziri ozifune ano ya office nkuru rya hajuru kwa Go Plaza niho tukooperatingira wanoza kwika tax park ngaho ikigute cha torata tito waikaho no bano tufuna ninga no basa kutufollowinga Facebook, Instagram na Twitter. Contacts nizibaziro okwatagane nitwe for all the services tukuba ntukora. If you have ever subscribed, I salute you no kore chamani munonga erizoba katurebe akintu ntunda twatayira hoba engineer akora tires kandi ntunda turebe ni cyetagisa cyo muntu kutayiringa tires ni etagisa cyo ryo ine sente zawe no basa ko bano enda kutayiringa enju yawe no basa kutayiringa ahantu naho kwenda akora so twatayira engineer omweta Engineer Dancan kuruga GTS twaja katuganire munawe engineer webarekora ntugezaho twakwakira Ankole Media TV nanye nabakira Ankole Media mwebare kwiza kuntayira site kandi mukamanye bikufa omunsonge kwatena tires nangwa na plumbing nokora tires na plumbing tukora tires na plumbing kandi batwita ba GTS plumbers anyondi Engineer Dancan bakutureba mwena abanya-Uganda bariyo mahanga gaheru mwebare okuhagera Ankole Media kandi mwebare okuhagera GTS Engineer Dancan takagira tayiruze twakushanga na site GTS omuntu yahura GTS ateka tekeki neshangwa heno ekora ki wahura GTS ne company eri kukora emirimo y'emukono nitukora kutandikira hanzu ntujombeka tugitamu tires tugitamu plumbing so fan tukora plumbing tires na finishing yenzu yawe yona turugaho mwene ni stop in one wika GTS note ko korwa enzu yombekwe etere blaster ezemu tires ezemu plumbing wachenga so kandi GTS nchizubwanka Gestic technical services nico kureba Gestic technical services Uganda Limited so Gestic technical services ntushangwa hii sangwa umurembo rwa Mbarara aha Buchunku road aho wahika wao no basa kutwishyirira ninga si na internet wasachinga Gestic technical services turuho Google search Facebook YouTube so no basa kutwishyirira contacts zitu zuruho zona endagiro no basa kutubona no kuzigamba twantu kwendo chaturari Ankole Media TV kandi Beazine ZJ na Engineer Dancan kurugo GTS kandi turya twakushanga site ndia site nokora umurimo go kutayiringa so far hati ndia kutayiringa chachi ejeni chachi Daystar Cathedral Mbarara kandi ndio mwaha abafunde contract yo gukora chacheji yo kugitamu tires umurebi witu takatayirinje nkenjwe konkai neceroto cyo kutayiringa nicetagisa ki tayiro ne costinga ki kutayiringa nobunkubanye nakaje kanje kace tayiro senkaka ka obani mita tinkumakumu square meter tires ntuzibaro square meters so square meters nezabazere 40 twazindi so wabo inenzu yawe wene kasetinga mu dining na nebisenge nkabibiri no basa kusanga ya costinga sente nyinji no izan tensa ntureba no basa kutwahurira mutayiruze akuba nimpuraho ngo hari smooth ngo hari kuterera hari hotels smooth hari kuterera hari kureberwa muziri nkendeberwamo hari hotels ezikusibuka hari nezitakusibuka atankeje no jereba ni GP tekusibuka niyo baku recommendinga kuteka mu public places itakusibuka GP so arhonke enzo kusanga nurubata muka sitting room urubatamu mbwenu buri tokurubataho buri izoba toburdachik so atejo ni hanazamu ezindi zakubansibuka kunkate kasibuka kujanga tuba kugira bataho munonga konka ha public place ne church buri gomwe nazaho ariho kusanga n'amaduka buri gomwe narabataho
none kutaho GP za shopping mall GP ninga si endizo yona konka itakusibuka kandi nko myanya nkebi na birose ibi nabiro note kuronda tayire itakutera aro tayire zikubaza itakutera usanga atinkeje wajito mucinabiro no kurira ngo abantu bitwa tayire zo mucinabiro natira mukeje ahabwo buticira bamanyi nkitwe akubanywa nimba ni manyangu tayireje nezo mucinabiro ine kuzo mucinabiro wachireba hati orugaho gura tayiro ndebere kuri hari tayiro tere kantware hato nyeta nyo wanyeta ngunteka mutayiriza ninza kuteka mayiwa wakorachi wagura bo kubanyendo murumo wachireba kunkati nkanye wandeta ukanta site yawe tunyine tayiriza nyende mbenabiro tingo basa kwicheza ngwezemo ninjira nta teje jigarizeyo ningo ichirize ngo ferirwe tayiriza tekuzamucinabiro konko ndizo kujya munana nda sente natiko kanateka so engineer Dancan twagaruka nka site nkeji tureba church ni church mpango ntiba nicitaje sachi kugira ngo omuntu atayiringe nka church nkeji yona nicikostinga zingahi tinka kugambira ngo nicikostinga zingahi abo kuba echecho chirunji wachireba konka almost hati turesere tureremwe tuyaneza ho tayiro 10 box 10 so nzo twise konka twakamanyere eziraze akon mwanya numuhango n'umwanya nkogwimwe aba GTS umwanya nkogona nimugukorera mbwire bukwingana ki provided ebikweta disabiona biro so far hatusen oruna kurwakana turyo muri tusya box kakaga ezitaye ndo umuntu kurwakana so jimanisa ngweri izoba nsoza iganabiri box iganabiri dusohoza GTS kandi nabwenje jirro ko kwenda mu gwaguraho twina tubasa gukora nizoba rumo abo kuba abakozi turyo mu 50 plus so far jesano ratu ino abakozi nyino abakozi asatu nababira site so jimanisa ngondo mu gwaguraho hati ninyeta abandi barya amasite agandi hati bona ndibiza beto runda karamo kawe kakorwa zoba kawa umuntu mukora izoba n'umungumara ncirjiro ko kuba no umuntu mugo gukorwa so ababona obukugobuye no batayiruzi plumbing construction te papara hosomeretse wachireba hati okujyo ko somere tuongeraho abako ito twine skills zitu nka GTS plumber nco kurebera mbaturondera ahito kuba tukozere ahito kuba tukozere hane hesha ato umuntu kakwiza rwendo murumo tubanza tuhamugezese tureba nakorata wachireba hatumta skills zitumwongeraze nane papuro rode nabakozereki nane empapara nabazeresere tureba ashomerata akozereki construction akadisoma so far think tubantu enda nanka ine civil hatu ine civil engineering tukuongera mukachi uzara in kape so oyiro nkaha Mbarara bizimbe cy'byamani ebyo kubasa kutwayira itindire GTS yakozereho GTS tukozere bizimbe byinji mweno no kugira ngo mwatusanga konka sofa tukatandikana na Easy View twakora igongo culture center Easy View tukakora mu plumbing tiles zikakorwa abandi hati ntikanga site yawe tujango henzo bajumbekire twabra gukora murumo wachireba hotel department yemo hati Easy View tukasanga tayiro bazusubire bata department ya plumbing twaza igongo culture center twakora plumbing twaza Kose hotel tukajukora byona plumbing and tiles twakora Trust Hotel eriya hatatitu mwenu ni byinji hariho amazuga abantu batinkata kujanta oguna nogu hapana tinkaga heza so ati ndiyagambe myanye kumanywa konka amazu ninjira buri hinkwemera njira tegenzo nye nakikoze hayini nayemera eriya nye nakikozere wachireba we bari murongo uri kutureba ari NKORE Media TV kandi Beazine ZDJ Serebo Mbarara turyahana na engineer Dancan kuruga GTS engineering technical GTS
Gestic Technical Services niyo GTS. Yes, all right. We bari mununga engineer tuza kwikaona hari tuganiriro mini wairo tukumarira. Iwe mbangami yo Yes, ochatureba katwina engineer Dancan turya ha site n'aba GTS ninga Gestic Technical Services turya ha tureba umurimo gwo kutayiringa tayiro nkeje ne twarabwire kugira ngo ebe ehame kugira ngo umuntu agere bateho etatere tayiro ne twara 24 nanka 12 hours ne baya kwasere wabona ndakurubata oconka nebigere wabona ndakora ikindi kurubata ho munonga no jahanka kesande nkishatu kandi ati nkeje nkukweri cyaci umwoyo baza kuhimbisa bakaguruka bakatagurira ate ine nsonga kurgerera na nekinda uko gikozere ate nanka bwere cyaci nturebeka ngutero yaza yo mushenyi harabo kugenda nko bano tambara nko mu supermarket uratero nzigamba hokira bato huraneye imuka tero nebe tarekire mu mushenyi bataragihire je mushenye ekanyo ine kusitama ja mushenye so ntitwara kurigirira ko wagisiba kunga hati nkeje tugisibireje ebiro bishatu nabatana kana batagura ingashi arubwo kwikanka nko mwanya uratayiro nkeje rimunerugayo ningasi ehendekire cyumasa ngo neta kire mushenye kunga hateje noteraho no uratayiro tine cyugamba wowe uratayiro ne gamba egamba neta kwasereta kugamba nebe kwasere uca tureba kandi nitureba barumuni base batayiruza urukuba nabenda no tubasa kutuhereza namba yawe se okuba natwenda nabasa kutwicirira 07 bishatu 5 na makaga mwende 3 ina 07 mwende 3 ina ninga 07 03 igana 5 0 nemwe 07 igana 5 0 nemwe ninga si eze namba zona zigia WhatsApp nasa kusindika no tusindika plan ntukora site supervisor men tukora plan okuye hontu ntuji kwanzura mwene ntuji kutebekanisiza uriya ine plan usanga takumanya atechiriya so ningujanteje plan bagikozere bati hatecho ine kuchita then tukora site supervision kusango ine site yawe konka o inuha bakoza abandi ataritu konka supervising kureba cyo bakora nico ito twine songa twine ituma twenda ngo tukorebe ebintu turebe twikahantu sanga umwanya gukozere hatwikahantu ngasanga umwanya gukozere kubi nchinchi nkora kubi konka no bakobina abakozi bawe ukanyeta kajana ngo ndebera abakozi banje ece bakora nico bakweta site supervision umurumuri rwito rwatekenako so aho no supervising ukoreba bakoresha rico iwe nka engineer ningashi iwe nka engineer mukugu bya plumbing na tiles nebindi yes iwe ne buhabuze ikibwo kuhereza aba engineer batayi baba bakora umurimo nigugumwe konka bakukira kwiba materials aba bantu abakwiba materials hati no shanga umuntu no gukora miliyoni katuje nk'ikumi ninga miliyoni hato shanga wibaka sauka ka siminti kemitware ina eshatu kakuremesa miliyoni none jangu tugire mama agezi hati kusanga no yiba mitware eshatu ikakuremesa miliyoni 10 na nechindo umuntu mugo kubanoza gukora hinakwiza kagureba akakwiya akakogunda hati usanga yo nemihanda jo wagita mwene mudire ma mukorese ko mon sense murebe ngo okwiba materials tine chukuyama kandi oba sente abakohereza sente bakakora umurimo gutare standard nangwecho wachiretaje umuntu no muhereza sente zawe utamusente abarakora umurimo gutare standard akwiba no kwiba abarakora umurimo gutare standard nekintu cyo munonga cyabana cyenda umuntu yakwereza sente zawe
omukorera omurimo ogurugwe. Ntushobora kureba kese zo kugira ngo ebizimbe byagwa bombekere ekizimbe kyagwa nogira ngo kikurete enshonga ezo niki resho ati nka tabera kahubemwe tamaka kamwe ka simenti tamaka kamwe ka adhesive okugira ngo utayire zikwate hati wakwata ukatama obushobo butano ukatama akashobo kamwe orode tayire nza kubambuka ninga ekizimbe nkiza kugwa so noine kumanya resho eyi wakoresa mu kizimbe cyawe ningana ki. we bari munongo okuturara Enkore Media nyine officer vya camera honorable Dio Muswaga omunyarwampara n'abaryo mu production na no kutusupportinga inene other way. Engineer bweshonga wakiri wakutoreza bigambo byawe bya muheru necho wakubasa gambira ya mara no kujango baronda abantu abari technical reka kurondera ergo soroga naito na jangu ya professionals so masango kona nchenga otareto muntu atakumanya kintu koko reto muntu atakumanya kintu achikora kubi hato garakamoza kuronda kucumanya hato costinga ebintu bibiri so nchiba kiri kirungi kufuna umuntu ari tekenuka kumanya kintu akakora kintu kiricho ukakora rumu hato wakora bibiri umuntu gwa no gukora miliyoni emwe no kwesa miliyoni 3 habo kugira ngo wakoresa umuntu atari tekeniko so abahagizi ninga shaba kutureba muronda abantu abari tekeniko no basabta ronditwe kugira ngo ronditwe konka rondo ndizo umuntu akumanya cyo gukora rondimwe kandi atimwe ito tumanya konka batatwiremo no tukaireta yes we bari munongo banatorere bakatu atuna engineer Dancan arimo nasibatayiruza no ya Daystar Cathedral kan ngoku yatugambera ne bakora plumbing construction site supervision n'ebindi byona byinji abwe shaheji reka mbasibure Beazine ZDJ Mbarara kandi katugumize ma katuchina aba GTS abana bakugu omukisibatayiruza na plumbing ngoku omukuru engineer Dancan yatugambira kandi umusharya harimo nakitera nakitabura orutamuze yawo sebo steady amazina ga Kanyasi Robert jebare yego marabwire cyo rukore ememeje nkagitandaka 2029 atuye bukugu bukwemari bukwemarira kutwara abwire bukungana kikutaho akantu nkaka edakika 3 jiro bukugu bwo bano tandiko ko marankesha nkampeza edakika nka 50 ndiyo yemwe ati iyo bwire bo wamara nokora emirimo yo kusibatayiruza na no kombeka sofane buzibuki obwo shanje obuzibu ntuba tubwinemu ari obwo kusiba tayiro ukashanga zitakwingana na n'ubundi obuzibu kirayandi kushanga wayirize kumukora koko ukashanga nakwaterayo nabwo akaja kasigara usanga akazente katakwijaje ukahasigara cyo kintu cyo tubanza kikwasaganya asigara umurimo no gukunda asigara umurimo gwe ningukunda cyangwa abombete nimwe mukusinga yo kushemera rwo mwazi no shemererwa mu bwarumwe yawe ko ebyensi byo no tashemerirwa mu gweso ryaguma umuntu akusiyariyari no shemererwa mu bwarumwe kanze genye ntakare ninko yoreza ati nchibanchi manyisa ngwe cyo kwenda to kuchimanya koka washanga no mecho kwenda nkanye akuba nimba nyine family nyine kujirebera bana nibashoma na nyine binde binkubani nyetenga omukazi nayo no kurebekaje atokazo muri ebyo Yesu wero munonga wanatore bari Enkore Media TV country ZDJ Beazine ochatore bari Enkore Media TV katugya site ya Gestic Technical Services GTS kandi turimo tureba okuba kusebatayiruza twazaganiraho n'umushizo mwaha kimwe bibiri yese boje bari Ampora wagamba ho munonga ho kati twakwatira ari Enkore Media mwe bare kwiza kitera turiyo tsibatayiruza amazina gawe ni bakwete Arnite Genisius indi niyo mutende ko mukisebatayi munonga za saunazi ebinabiro mwenu hona kuzatayiruza amagaga abantu gona tugatereza na wao nda design sitting room tujitekam
mwene naneshimuri byona mwe njyo mukugu ureba bukugo bwo kozesa wamara bwire ki ori kusiba tayi nkatandika kusiba 2013 2013 zo myaka 10 ya kusiba obuntu sofa otayirize zose bire zona ni kintu cyo cyamane cyo kubasagambira bakuturebe cyo fune mwenu cyo byeni byinji kare mwenu aho kuba natakozire tayirize zitinkurya kandi nibinji mbeze gura mporoti nibindi ndebera family yanje ngaka ndebera n'abazire banje kare mwenu byinji ndingamba okubi jangu mwabombekiye nimwe mukusinga yo kusasanya sento umwa aza nangu tujana bombe kibona kureka no mutima gw'omuntu bakutuje omuntu nchirikiro kuyanje one cyakuba nayenda mu kintu waizo kwenda kusasanya no sasanya konka wo ine visa neyo kwerecherire to kusasanya ko muntu yakuja ngo musubire nkarumu yeye ya frutinki kumarita no chikoro mbwire bukwingana icyo no chikorizo bankarumu izo barumwe rero kiza kusubizo barumwe ozohereza mu time zibanza zayoma akwato kasiba zikirimbisi deno ka okafiringa mu joint oma nozohereza mu time izoba nchakare ato izo bazayomere ato simuro firinga umukira yatomereza karumu keyeka kabwenire nana tayiro gereza time kwata kugira ngo ize hangare abana baryo kwa abana aro bahereze nkasini ya 4 bakura mibenda kuzomere mu nkeji yo kombeka iwo no bahereza babuze ati nkazasini ya 4 abana baryo mu byaro konkana hurana enda zomere mu nkeji yo kombeka iwo no muhaburati atogo kikumuhabura ni mujata arondo mukugu wakwana areba ngo namanye cyakora namwegese nawo wenka yayine muce mirunja ari kutwaza jero mabasigaza twine kale mwen obatwarga muramwa tikumanye abinji mbandu baja twetaba yayi asa twayekora muko muntu unko murumo kasanga twazo mirumeje ye mukono umuntu na yakoreba nare ngo ryo vunanza takakweta muyayi so nimba jantu cyo kugira ngo zo kwiba izo zo muriyeje mukono narahanga bana kongerera ya gambo byawe byamuhero tukusibira nani ndamusyaho bakaya yantu banje bona abo kutemera mo yitweji na hasigara ndamusyaho nana bona bo kuzomuru abakoro myogo murumo hasigara nkunga abasigazi abavubuka bargo mbuya yayibize tanke kutwaze chinto misho ya tayiro turebe teka aha nibyo webare owanatore bari NKORE Media TV kandi can signing out for now.